Nigeri robo kunjuma tuza kuni zitabu boyan kwa tuwane kirinteto chia wero thamwa jambe tawa botembe ya Rwanda. Senator wa County Embu Alexander Munyumudigi na chumirete kureana na tetude chutambo ate kwina Rwanda kubangwa ro kuingata ngavana Cecily Mbarire itene akere Mudigi wete Mbarire hari thirikana na kurutango ko urangwe waro ko batere no kuutirwa ari onturu ro kubangwa ro kuingata ngavana nontune thirite tungata kariba County Embu ora kubatere bobo yete nyuma ya siasa uka kiameneka UDA Mbarire akiwa kure antobo mwakethakiri mantugi siasa na bedra baika musemani wa munini wa rais Professor Kithure Kindiki. Nikiwa senator wa Embu County, wacha niseme mambo ingine watu wanaongeanga iende ikawa ni ya ukweli ama ni ya uongo, lakini kulingana mimi najua ni ya uongo. Mambo wesi amuka asubuhi ati watu wanaenda kuimbichi governor, sio kitu vile wanafikiria, ni kitu iko na laini nyingi. Kwa hivyo iende ikawa ni watu walilala na wakaota usiku ama ni mchana. Kwa hiyo mimi najua hakuna kitu kama hiyo, kwa sababu katika devolution inasungumziangwa pamoja governor na deputy na MCA 30 na pia na senator. Lakini ile kitu nataka niambie watu wa Embu wakumbuke, siasa ya Embu County msikumbali kudanganywa. Iwe kama ile siasa ya miaka mingi ambayo ilikuwa ya Jeremia Nyaga na Kamwithi Mwinyi. Tulipotesha. Tukakuja mambo ya KANU na mambo ya Democratic Party na hiyo tukapotesha. Tukakuja tena mambo ya mtu anaitwa Martin Nyaga Wambora, miaka 10 na MCA na Senator Fulani na Lindas wakaanja impeachment mara 2, miaka 10 tukapotesha. Nataka niambie watu wa Embu County, watu wawili wawezi kutembea bila kuelewana. Njoni tusemesane tuweze kushikia serikali. Tumeona vile Lindas tukiwa tumeungana pamoja, vile hata serikali ya National Government ya William Ruto na deputy wake Professor Abraham Kithure vile wametusaidia na vitu mingi. Mumeona mambo ya industrial park, mumeona mambo ya parapara, mambo ya maji, mambo mingi inaendelea vizuri. Kwa hivyo mimi niko na hakika hakuna kitu kama hiyo. Na kama itakuwako, itakuwa ngumu kupita kwa sababu sioni watamuimbishia kwa nini. Akarina aturi bakuma kale ati wondini ya kithiti gene wesi ne bakuthatanekira bakuma makethayo ya tina thoko kaiteneka bakere baru minister worimi mutai kagwa ati draki liunga ntere kunyima yo kwethira bauke mathata kuimira bio ndibye kure mundene no ntubo wa chemauri yameya wete itira muthia kwethira bakibo mathata yo ya kinya kithirikari ndira munyare minister worimi na kinya methikale nture na kumau ndibate ya niru bakiromba thirikari kuibwa kiriro kyo ya kwetha twena wasiri okuma Meru kai takara wasiri ora ekwo wa Chibitari werothi arwamire ndaba kurukire araua Meru kato ya kuringa siasa kai takamira, lakini tukagutha twena wasiri wa agriculture mere teringa siasa renge no tukathuri no na akuraya na imuntu ekoronja na inkora muntu ekoronene kumeta kithio tigania west na ndere yao toria antoba kithio tokiariragia mami bwato ba makandamia ibaretere thina lori bato oremi ito wendo oremi bwato bakawa wona mbeja na rira bato ziezi ora totenwa thai bato twayere azara nyinge muno no nto bato toteona twalire makandamia twenda kina chiringi 50 toteona mbeja bato toremagia na ntoto za tokiona mbeja jo igana chukuru bato neremie ne tore nara mete yeto yere ni makandamia na miunda yeto yere ni makandamia ko wendre toeneromba na toena gerero ke kinge no tokiwa to kanengero ziezi aika thuri moronge bato etogari abo ega Meru County na kenda kinyeri are to rire na maori no ndo ni agriculture to kwenda atonya na nyame bokando na kila kitu na no akathia thakana ni itieto cia tura githeo cione mbeca twena kathuri moronge no to wasiri ora ikwo thai kate ya Meru wasiri ora kathuri ari raginto manto yonze Kenya ito mona gwanza bwa kuthatarira ari MP to nangu ari tas aisandira no wa thatara Meru rona thiri bwana president kato kuromba nete yo kinene watonekera kathuri moronge atotongoria Meru ai wasiri wa agriculture batu twa support na tukaringa kura 2027 tukuringira kura batu kuma 1963 utio twathia batu tutira CS baile na batu CS mono to noe na ito ayeteka CS wa agriculture Mbozimbi andre letore na rangu metene keu batu tona tutira CS omwe na tuma Meru County yonde iba wiko kwithigero kone muno to gwecia tu chathire uteko tutane oremi ore batu bakinya mwisho no
no tutera CS ombiko tutethia atutera ntuma Meru County twira kwithikira kunenya muno no twatu kwacha chathirire no tiengo tu maguruta batu oremi uri boto botera maana no tuja tukarima batu makaramia tukamenya kawa kanambi utira twira muntu mweya we na inya ututhiatira mantori mibwetu iria ria turone mbeca kawa kaone mbeca into bethe mbeca nduka gite kia agriculture ya kiari na munya ikia tuokwa no ntiro tuonere ng'ambi nyingi iro kiatetheria mbira mayani yaraitia irio birona maori maembe yatethuka kawa gachikinya chiringi 90 na we kuma au mheshimiwa kana raisi we kunekera lentore are yasukumana nakyo are yarengera atierete fertilizer twanenkairo yotheri erware tutekona fertilizer kuma lentore na munya barauma otebyo tukuona eria are ng'ambe erware ne yathukire kato kwira atire raisi tukorombete na tukuringaira kura 99% ito kwendo tuchokerie etekera kya wasiri onekere kathuri murungi Ora wa MC wa Nyaki West Martin Mori kiongozi na rombete Rais William Ruto kwithira kithura kathuri murungi ari minister ndene ya Mungu yo Kenya akerekire mubango ya kugukia kiongozi na thirite tarire kathure no menyo na no gomba kuwatanithia Kenya kwanza ndene ya county ya Meru na taririte kaiteneka Meru ni kwenda ina mawaziri bele no ntukiro ringi bokura ni bobare namba 4 na Meru kontwire ithiritwe irina a minister bele kuma ita de Rais Moi President good boys deserve favor. Batu twarwirire thirikari twaringa campaign man to man. Twarwirire Jauru tukuruira. In fact, it was our freedom day, the time we got Kenya Kwanza government. So Kenya Kwanza government, our shares are not to demand. Our reward nyo tukuromba nyo tukurequest tikura iriwan kwenda yi inahitikiki kauma itebyo ndibya nankanero the appointing authority na menyegitekia Meru na arakire myako yantu nyaba yigite bibi kiongozi na batatu lingira kura as batu twalingira kura inande twakira bwana tugata ari tukuona ntu agutitite bwa gaitu nengero gitigietu itwahe go minister bairi no motu enwe tutikuwa waringithwe batu turoromba atire especially roterero event roro kuwa rwe nampio kieja ikenengero roterero event no number 1 wetu ndene politics roto tegete ndene na kimping wetu event na Meru County dai na to the senior most elected leader in Meru County tukairania ni mheshimiwa Kathuri Murungi no deputy speaker itikira kwenda kwa agriculture inyerikire nyeri inaoga shagumete do you think President William Ruto agarite kinyeri yagrete let me tell you kwanza na ndinyo kuja bwega politics is about interest wahatega da ijuju mheshimiwa Gachagua antubarara ajikirie ba Meru na baraberu terero awe irazima Ruto inyawa shaken up na Meru yakara ire kura girima kana jana turaringite mitheka hweta roterero ya munya hweta roterero dai no atiere no oyu ge siasa kawere nyawe na letre ndo it will not be a business as usual na bati nyawe kuibanga na bati kuchwa no tigere Meru nande Meru at least urawe kithirikari no ro bati kuje nya bendera imweshimwa Kathuri Murungi tukairania kinya Ruto wengo ga kuibanga ge siasa. This is politics and we have to tell people the truth. Mulengo jwa Kenya Kwanza jwa UDA inyaju ijokire jwa ambia kubanga siasa yao miathirikari ni guitangugi nyingi and let me say this na ntu nkwana ntu bejo lunga ndene ya Kenya the tone the echoes na miariere kwa ndene ya Kenya timiarie gwaka those are precepts of war view presents to war diuga yani manto erajo tamukwa da ijojo chonde wa tegera jandone twitite utiumba kuganga manto ja cousins nairots badus warrior with the government agencies nenkurumba government agencies ire nenkeri kenda peace yumba ku prevail in this country called Kenya. Then our readers remember at the end of the day behind us we have Kiume kekiri chuntikia kuri mwana daktari na gutari thina ya kuruma ni kiukire tukenke yani abdominal pains nora yomba kwithira ikirigirwa
ndena twariria mantu jegi abdominal pains ni ara mwana akara akiuga mam inkurumo ikiu pamwe betu tukaurana bangi tukathugania bakwiyethia na mwana okuno etherwe kena thina na gutega ukona jeka kwiyethia na bara bengi baije mwana ajitu no monkethe baitaika kana kianja na kwina na baba ingi kwithira mwana na thina ikiu inde ate kwanja inda iria na ate gutaika ino kara akiuga tumbo kwou kintu kia mbere ukakara ukiona mwana ukwa akiuga tumbo no ethero nyena amweba mwana okuno ethero nyena fango kiu mwana okuno ethero na food poisoning mwana ethero na infection cha maumao mwana no ethero na constipation yara mwana akara akiuma ero ikioro ate gwetanga kioro frequently newe gatuma kara ena thine kiu ena akiuga mam nauma na tumbo kila wakati abdominal pains na thine uchionde na chio tukeja kwithirwa ana betu tukabaikia sibitari bete baringwe bathithirwe ithimi yathani thibibia maumao kithimi gia kioro gutagento bibi ngitougira no kuthenyi acid inge imono kiu no itume mwana akara akiuga mam nauma na tumbo na ria inge bakuwa nauma na tumbo kana limo barega kure na batu na ura tuthithia no tukona mwana atena mwanki tukona wate ajitwe ate utaika ote kwa aju ago gukurega irio na ndikithanju kurwa mwana akaraira mpurwa na mwana ore genuine na mpire ujo mutegeri ka muthikiri wakwa ana bathe batije pretend for long mwana no pretend ire mweru agekinyara ingeno orirwe na okara pretend ogetha no orirwe kona ndi ukona mwana kwi untu wa ukara akiugo untu bumwe mwana we genuine kona ndi mwana ati pretend mweri junde kana bimia biere no akala igo pretend yabo oraidwa na ageta kiri untu bungi ndi ukona mwana akiuga kiu na rimwe mwana omwiraine ari ko kiu kiri ukethe waroko arakuringithiretie echo no akuringithia narua no akaringithia rojo no akaringithia next week ko mwana ou tego pretend ko please children patije go pretend for long teja antu banene mtu mwana no pretend nyamo aka ende mwana atirika no ora araugite edo igo pretend atirika no ora pretend etecho a pretend una arua ko edo ikiuna ekuringithiria oirie emwe please mwana orea mwike sibitari terasime dho na mwanki terasime dho na kwanja terasime dho no taika kenda witikia mwana kuna ajitu toga kenya kudho ena thina ya acid kinyethera ena thina ya acid agataika bamono dho bataki nya stage nya gutaika ko please abdominal pains bangi nabo ukethera mwana na ndikioro nya kinganirite kiu na ikara kiuga tumbo na mbere mpuma ukimanto ja constipation mwana na wethora mwana kuna karena thina ya kumiro ikioro ka ukarate gwita kioro weta tigana na eria tigana na mababai tigana na marenge no tigane na ugimbi biu ibe bituma kioro kya mwana gikarage kiuma bangi nabo mwana enja ende gutemo kunda ya roje mwana ri ambiririe kuria ambire gukundwa roje no ntokiugo gatuma gitetheria kioro getu kya mwana kiuma gitena ugumu Otone kanyaga kuno kainchokerete na nteto ingi. Rokeri rwaku rugukaria atia a mid morning yaku ikaria atia nande ikira your dancing shoes and get ready niontunika gitaka wagwan my country people gomenya yakina afternoon tia kuti on there to buruke na dash takes over your airways agato kutukanagiria ndoimbo kuma Kenya Meru East Africa na Africa yonde
manto ichwa yani bube mwanka thaa 10 kuma check shida ya saa 7 na tukithirekeria ukauga wejire nani Mogoroki toburoke na trash ni mubango ikerokia mubango toburoke chwa bube waboa tuko shonde chepiumia kwambiria thaa 7 mwanka thaa 10 ndene ya Wero FM. I wanted to party. I know I got my problems, but I wanted to party. Tuburuke thaa 7 mwanka thaa 10 cha ugoro. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze. Sekunjalo. Gikundi kia Youth Meru na Dieto Meru Youth Council niwe itena wadiroba kuwa niba kwenda wiki mbunge kiendoka ria mantu igi ya youth pa witero wadiroba wiki tariki 25 bunge ya kaunti ya Meru kenda warirua no kulukwa baruwa wadiruruke yo kulukwa twakaria Meru bunere kinyakiri mantu igi ugaibo itibike thirikari ndene ya kaunti ndene ya thirikari nene bategethera betiwa ome ya thirikari. Kundi kia mbeu mbithi kila nandi gikomikanya Youth Council maugite nandi ibaretethero waria ndene mbunge ya Meru barira gutetheria kunda mawatho njira jagatetheria mbeu mbithi kimanto ja kuandikwa na kinya siasa. Sisi kama vijana tumeona hatusaidiki sana na tuamua katuye na our own solution to the problems we are facing kama vijana wa Meru County. Na of late itwetherete tukiethera cia kuandika sheria yetu kama youths ira iwito Meru Youth Council Bill ira iretete deliverance kio tongeri wa vijana au Meru na youth empowerment hapa Meru. You remember very well what happened to Gen Zs last year, the same month. We lost our brothers, we lost our sisters. Non tututarea mubango. Ka tutarina gintu kiringi ligari kiringi to structure ekutetera gintu kiuba kanu kaya. Batu tuya youth ba Meru re atobori atongeria betu boto gwateni inzara gintu kira gitikeze kurika kairi.
bakiuga muroto jwao ni gutigira ati kinya bara batina ugendera maturene bakona uge bupu gukurukira mawatho jaja kieto mtwejete na sheria ya kuonania ora tukomba tugitetheragia mu youth kumorare na aria anze na aria mashinani panka baba na aje kwena baingi mono bendeti ni kwithwa beke politics ende no ntubate na structure ya bond ya political ground yao background yao etebui ende sheria yetu twejete nayo ekethro egitetheragia mo youth wonze na ndiro tugwita youth bonde na aria bare nturene cietu tukibwira bucumiria bututethia rugendo rutwe na ru bututethia go support sheria eje no sheria eje tigo tutethia batu twe vijana vijana ba Meru County kina research ira tubwithite recently we've come to learn Ministry of Youth Affairs iraya wa milioni 10 of financial year. You can imagine 10 million na sometimes less. A whole ministry, a whole department, in a CEC, in a chief officer, ikiaya wa milioni 10 cia Meru yonthe urayana. It was unfortunate. Irombara onandi nikirotongira ba county assembly ya Meru amana MCA kagitegala baketho baretete rwari ruru babetikirie nonduruke baruke baguna na bill eu itorizovete twamiedia county assembly Meru tariki 24 mweri wa June 2025. And to our MCAs, batongetu speaker wetu Ayubu Bundi. Ayubu, we know that you are our mentor. No mentete anto bainge mono siaseni. Na ito kurombande bileje yaje kwanu umenta batu as a youth. To ya youth ba Meru County twinde. Korokia bileje ekoroke so that we can be able to mentor more youths and we'll be happy. And a legacy will be left that parliament yakagita kangana itongetwe ne Ayubu itongeretwe our governor mutumanto ithinkia no yaretere bileje na bile ni utethia antu. Kwa hivyo nitukuromba mheshimiwa governor mutumanto ithinkia twate mbaru na atu twakwata utwikire kire nafasi ikeya bwatana na county assembly of Meru ukilukira mbanje ntira bwatwikira twe youth council nima mutuma twakwatia ngui. Kwa hivyo ituburomba na itiyo kinene tweyana bile no twitumiretete mweri yo mbere buthoma budget tariki 30 ituretete bill tariki 24 so ituburomba na inya muno bombe otukurukiria bile wamiolelia bukona ura twandikite na yesa sawa. Muthuri Muriuki Weru Weekend mutiri wa Kangangi. Pochogon